kuyogoro ugo twina mutha witu ri ithe ni uchoe wa chichiria na ni hindi horo we muhiu no ninete ndeka tukirona na ngoni icio ti ngoni icio ti karaiko ai kautito ni yang na niguo kaiguire heho ni ro ri ria konere muno that one I agree what ojo timochepe kulika no ria tindiketwo ni maundu thutha ucio ti Daudi wa Greece ti Jenny Muthoni ere memwe no no muretha ni kuhugia iniuru amenya na beteka ikarera gete kehu ti kurero kugweta ba iteikaya Daraia karaiko mutro zangu ni watu wasinita za hizo watasema nimejikojolea Korea kejo ni moigo ke kajira hey karabe eterera ume hey karabe tiga kuina ndegetie danyo no kejo ni dayuga chikarete haui kidogo sasa yangu ni baridi harufu inawasukuma shishiria keki hakapata mambo imenonga tukirigwa akaruri na nwe ndumaga nguo-ini munyamu ucio oni na githugu kiria ragi wake kwanza na wima mi ndo wima mi ndio thori wa itunga itunungaga ucio no hinya muigue Kaiko nyamu iria gucegia ni nyitaga nda ona wikenda kumenya kana ni uraharire ukaigua andu mambia guteta you have a problem Tony ari frozen ona rutagirwo nguo imwe ni karaiko na iteke ire ko ne tuonete tari ko no tiko hakiri kenjera Muthoni du kisi angong a 360 gehora wazirisa amanya gira yobote bai ide shoi karira shwale Kivino kira haitebo kira haitebo na dahu umoka nugoke ikeke idego ikeke sireta gone kerata demori yes oh yeah even the eye contact has it and you know your eye stalks how do grora mundu gereke nyume kamuira menyete thina ni kiri thina kana ne gutanuka ndantanuka kigamenyere mbere let me wait for a call toro arora hari ti Bishop Ben you know yes Reverend Joy area tokioria no cio waruta wero negere kikeha ocio Karango Muraya ni atuikite talk of the town thutha wake kwirikana ni ara discuss gi mutumia yake na atumia angi nginya arakiheo ritwa retu Cecilia tondu handu ha protect ritwa ria mutumia yake in her absence ni gwikira arongagirira cumbi na aragituika wa kwandikira Triza marua nenda-ini no Triza nake aracokia na kwandika it is null and void andu marakimenya kwina trouble in paradise na kwi aria maragiukire guku comment section Tamiji andikite akauga Karongo ni kama alirukisha mwaka vibaya inaonekana hii mwaka ikuwa yake